ya nkuko maze kubona Impanda Sport TV nge mwumva buri munsi ndi ari y'u Rwanda. Ikipe ya Rayon Sport nyuma yuko ikuyemo ikipe yagura mu gikombe cy'amahoro, umutoza Arekirasa yagize icyo avuga kuri uyu mukino. N'umukino ubanza ikipe ya Gorira yari yangaje igitego kimwe kuri kimwe, umukino wo kwishyura urangira ari ubusa ku busa. No mukino wari wakiriwe n'ikipe ya Rayon Sport, ariko umutoza Arekirasa w'ikipe ya Gorira mu gahinda kenshi cyane yagize icyo avuga kuri uyu mukino. Yavuze ngo iyi Rayon Sport igiye gukina finale ku bw'amahirwe kuko byashoboka ko bari gutera penalty, nuko mu Rwanda ngo tumeze nk'aho twasigaye inyuma kuko tukibara igitego cya kure cyangwa se igitego cyo mu rugo ngo ni igitego cya away ikipe yakikwinjiza bakakibaramo n'ibitego bibiri. Yavuze ko kuri we twakabaye dufatira urugero kuri Champions League kuko amakipe akina muri Champions League ikipe imwe yakira umukino yagira igitego yinjiza nimba ari kimwe abari kimwe babiri akari bibiri, nabyo kuvuga ngo yatsindiye igitego iwabo. Ibi bintu kuri Rayon Sport rero umutoza Arekirasa w'ikipe ya Gorira yaravuze ati nimba ku mukino ubanza twari twanganyije igitego kimwe kuri kimwe, aka kanya tukaba tunganyije, byakabaye bibaye ngombwa nkuko Champions League hanze ziri gukinwa tugatera penalty kuko twaranganyije. Ariko hano mu Rwanda nkomeza kubibutsa ko turacyafata igitego cya away tukakibara nk'itsinzi. Nimba wakiriye umukino muri Peace Cup ikipe mukanganya igitego kimwe kuri kimwe yaranganyije iri iwawe, birumvikana ko kuza ngo ntihagire wowe cyuyinjiza waje iwayo nta kabuza iba imeze nk'aho yagutsindiye ibitego bibiri. Reka aba ari byo tubyita. Niyo mpamvu umutoza Arekirasa w'ikipe ya Gorira yavuze ngo twakabaye twarafatiye urugero kuri Champions League tukagenda n'ibigezweho. Iyi Rayon Sport twakabaye duteye penalty ubundi nkemera kuvamo neza ku mahoro baramutse batsinze. Ikipe ya Rayon Sport rero yageze ku mukino wa nyuma ndetse n'ikipe ya APR, ariko ku mukino ubanza ikipe ya Rayon Sport yakinyemo n'ikipe ya Gorira, umukino warangiye ikipe ya Rayon Sport inganyije ikipe ya Gorira igitego kimwe kuri kimwe. Ni igitego cyatsinzwe no bita Ndayishimiye Richard, ni igitego kigejeje kuri finale ikipe ya Rayon Sport. N'umukino ikipe ya APR igiye kuzakira n'ikipe ya Rayon Sport bameze nkaho baherukana vuba cyane kuko bafite umukino warangiye ari igitego kimwe kuri kimwe. N'umukino wabereye kuri Stade Amahoro murawibuka, abareo bagenda bavuga ati uwazadoreza ikipe ya APR tukongera tugakina nanone. No nyuma yuko ikipe ya APR no ku mukino ubanza yari yakinye n'ikipe ya ETSR itsinda ibitego 3 kuri kimwe, umukino wabereye kuri Stade Umuganda. N'ikipe ya APR yagomba kwakira ikipe ya ETSR nanone kuri Kigali Pele Stadium. N'umukino ikipe ya APR yongeye kwitwara neza itsinda ikipe ya ETSR ibitego 3 kuri kimwe. Buriya ufashe aggregate wavuga mu mikino ibiri urahita ubona ko ikipe ya APR yatsinze ikipe ya ETSR ibitego 2 kuri 6. Nyuma y'umukino umutoza Beken w'ikipe ya ETSR yagize icyo avuga kuri APR. Yavuze ko ikipe ya APR nta kosa yigeze akora ku buryo yavuga ngo yakoze ikosa mu mukino nk'umutoza nyine bituma ikipe ya APR ibasha kumubonamo ibitego 3. Yavuze umukino wagenze uko bakinye uko bagomba gukina nuko bajeho nyine kurushwa nk'ikipe nkuru nka APR irabatsinda. Wayo ni amagambo y'umutoza Beken w'ikipe ya ETSR yivugira ko APR nta kintu na kimwe yayishinja kuri uyu mukino, ni ikipe yakoze byagomba gukora. Ariko ku rundi ruhande akavuga ngo twe dufite derby yo tugiye kuzakira n'ikipe ya Marine muri championnat kandi tufite amanota make cyane, birashoboka cyane ko twazamanuka mu cyiciro cya kabiri. Nago iyi Peace Cup ikipe nka APR ifite ibitego 3 by'impamba kuza nkayitsindira iwayo biragoye ko byari kubaho. N'ibyo 6 nekereza ko ikipe ya APR ibikwiye cyane, ahubwo uyu mutoza Beken kimwe mu bintu yiteguraga ni ikipe ya Marine. Bafitanye derby ikipe ya ETSR ukina ikipe ya Marine nk'amakipe asangiye ikibuga, amakipe aturanye asangiye buri kimwe aba ari derby, kandi ni umukino ukomeye cyane nk'uko yabivuze kuko ni umukino ETSR igomba kuzatsinda kuko nta manota ifite ihagije kuko ikipe iramutse idatsinze ikipe ya Marine nta kabuza ishobora kuzajya mu cyiciro cya kabiri. Aho yari ku ruhande ikipe ya ETSR n'umutoza wayo Beken avuga ko ikipe ya APR nta kosa na rimwe yakoze. Ikindi kintu cyangwa kubabwira ikipe ya Rayon Sport ko yageze ku mukino wa nyuma izakina n'ikipe ya APR ku itariki 23 z'uku kwezi kwa gatanu. Ikipe ya Rayon Sport ni ku nshuro ya 4 igiye gukina igikombe cy'amahoro yikurikiranya. Muribuka ko no mu mwaka ushize 2025 ikipe ya Rayon Sport
yakinye igikombe cy'amahoro finali ikina n'ikipe ya APR. Umukino warangiye ikipe ya APR itsinda ikipe ya Rayon Sport ibitego biri ku busa. Bivuze ngo n'aka kanya igiye kongera ikine finale. Bivuze ngo mu mateka yayo ikipe ya Rayon Sport imaze gukina inshuro enye finale yikurikiranye. N'ubu n'ubwa kane igiye kina igikombe cy'amahoro yikurikiranye, igakina umwaka umwe n'umwaka ukurikiyeho ikongera igakina finale. Kimwe mu bintu rero mukwiye kwitega ku ikipe ya Rayon Sport, nubwo yari imaze igihe idatwara igikombe cy'amahoro, iheruka igikombe cy'amahoro umutoza uyifite none Haringingo Francis ariwe unayifite. Abandi batoza bose bagiye baza, nta mutoza n'umwe wigeze ahesha igikombe cy'amahoro ikipe ya Rayon Sport. Nyuma Haringingo Francis wongeye kuyifata. Niyo mahirwe mufite abareo, nibo ndi kubwira, niyo mahirwe mufite. Umutoza uri gutoza ikipe ya Rayon Sport none ni nawe uheruka kwihesha igikombe cy'amahoro. Iheruka gutwara igikombe cy'amahoro mu mwaka wa 2023. N'umukino ikipe ya Rayon Sport yakinyemo n'ikipe ya APR, birangira ikipe ya Rayon Sport itsinze igitego kimwe ku busa ikipe ya APR. Aka kanya umutoza Haringingo Francis agiye kongera ukina finale n'ikipe ya APR. Rayon Sport ari wiyoboye, ariwe mutoza nanone guturuka yagenda wihesheje igikombe. Icyo ni ikintu gishoboka cyane kuri Haringingo Francis ko ashobora kuzatsinda ikipe ya APR. Ikindi kintu, kunganya ku mukino wabanje ikipe ya Rayon Sport yakinyemo n'ikipe ya APR, mwabona ko ikipe ya Rayon Sport yarushaga cyane APR nubwo itaje kubona amahirwe yo kuba yakwegukana amanota 3. Ariko umutoza Haringingo Francis yagize icyo avuga nyuma y'uyu mukino. Ni ikipe ya APR yari yagizemo impinduka nyinshi kuko hari yabuze abakinnyi bagiye batandukanye. Ndaguha sapo urugero nka Nige na Clement, ndagweza urugero hari n'abakinnyi bakina hagati batari bari nk'umukinnyi nka Ruboneka. Buriya umukinnyi iyo ufite karite y'umukinnyi ko bati uyu mukinnyi turamuzi ni umuhanga, icyo gihe nk'umutoza nka Haringingo we yivugiye ko kubura kw'aba bakinnyi bakazana abandi bakinnyi nafite imikinire yabo, abakinnyi natazi ngo ni gute bakina, ni bimwe mu bintu byangoye kugira ngo nyine n'ikipe ya APR. Yaravugaga ngo APR yumva ko ifite ibibazo kuba yabuze Nige na Clement, ndetse ikabura n'umukinnyi wayo hagati ukina neza cyane Ruboneka Jean Bosco. Abo bakinnyi kubabura byibuze ni abakinnyi b'abahanga bumva ko bafite ibibazo. Gusa nanjye nagize ikibazo kuko ntabwo nari nzi ngo barakinisha nde, akina gute, ni gute nakina neza. Akavuga ko kugaruka kw'aba bakinnyi bizaba ari byiza cyane kuri we kuko azi uko bakina, ari abakinnyi b'abahanga. Kuri we avuga ko ikipe ya APR nibongera guhura ko itazamucika. Icyo ni ikintu navuga ku mutoza Haringingo Francis ufite ikipe ya Rayon Sport. Yavuga ati ngize amahirwe bose bakaba bahari buzuye, iyi APR ntabwo izongera kucika. Ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya APR bimaze guhura inshuro zigera kuri 24. Ikipe ya Rayon Sport ni gake yagiye itsinda ikipe ya APR. Ikipe ya APR yatsinze ikipe ya Rayon Sport inshuro zigera kuri 13, mu gihe ikipe ya Rayon Sport yatsinze ikipe ya APR inshuro enye, banganyije imikino 6. Umukino uheruka wa gatandatu ni uriya baheruka gukina wa shampiyona, ikipe ya APR yanganyije muri ikipe ya Rayon Sport. So kuri Rayon Sport rero yongeye guhura na APR, bagiye bakubita agatoki kandi bavuga ngo ikipe ya APR iraducitse. Umutoza Haringingo avuga ko byari kumworohera y'abakinnyi ba APR bose baba bahari. Kakanya barahari, birashoboka cyane, n'amayeri ye arayizeye. Icyo ngusaba ni iki rero, hari ibintu byinshi uba ushaka kumenya habe kuri APR ndetse n'andi makipe hano mu Rwanda ndetse no hanze yayo. Icyo ngusaba ni nuko wakanda subscribe kugira ngo utaha uzajya ubona amakuru ku buryo kibukoroheye. Njye umva buri munsi ndi ari w'u Rwanda.